8 anys d'enregistrament i més de 50 milions d'euros de pressupost per a rodar aquesta magnífica producció que ens submergeix dins dels oceans de tot el planeta, en zones desconegudes com les llacunes tropicals o els tímpans polars. Filmada amb les tècniques més innovadores, és un nou enfocament de la vida submarina i l'única oportunitat d'arribar a llocs inaccessibles pels humans. Océanos. John Travolta torna al cinema en aquest thriller francès on es posa la pell d'un agent secret dels Estats Units que ha de dur a terme una missió d'alt risc a la capital francesa. Jonathan Rhys Meyers, un empleat de l'ambaixada americana, se li posarà en el camí i haurà de sofrir els ortodoxos mètodes d'un Travolta violent i força caracteritzat. ¡Rhys! ¡Vamos, rápido! ¡Alto, para! Mis huellas están en ese coche. ¿Quieres parar en mitad de nuestra fuga para limpiar tus huellas y recoger unos archivos? Será rápido. ¿Más que esto? ¿Qué coño? ¿Te vale así? Del director de Venganza y el productor de Transporter. Los métodos de Wax no son precisamente reglamentarios. Pidamos algo fuera de carta. ¿Cuántos más crees que quedan? Yo calculo que millones. John Travolta, Jonathan Rhys Meyers. El compañero pirado con el que me obligan a trabajar. Dime que no ha sido impresionante. Bienvenido a París, tío. Desde París, con amor. ¿Has salvado hoy el mundo? Si tú supieras. Philippe Lloguet ens sorprèn amb una història sobre problemes socials com la immigració i els reptes personals. Simon, professor de natació en una piscina pública de Calais, decideix entrenar secretament un jove refugiat kurd que vol travessar nedant el canal de la Mànega per retrobar-se amb la seva nòvia a Anglaterra. Yes. Crawl. Where are you from? Iraq, sir. Kurdistan. You know that only good swimmers can cross the channel? And the water is too cold, and the current's too strong. Why do you want so much to go there? Wow. She looks pretty. Je sais que tu peux avoir des problèmes en faisant ça. C'est pas un que j'ai, moi. C'est toi. J'en peux plus, Marie. Manger sans toi, dormir sans toi, j'y arrive plus. Arrête. Je fais des conneries. What do you want to do? Football. You want to play football in England? Yes. Manchester United. Il héberge des Kurdes. Quoi? T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds, là. Les flics surveillent tout le monde. Ils font tout pour nous coincer, pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues. Et vous ramenez encore cet état dans l'immeuble? Pas dans l'immeuble, non. Chez moi. Oui, c'est interdit. Vous êtes seul? Vous avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Vous allez être mis en examen, monsieur Calma, pour aide à personne en situation irrégulière. Cherche partout, sinon ils vont te mettre en préventive. Est-ce qu'il a ramassé ça? Et vous êtes sûr qu'il est parti? Oui, sûr. Il a fait 4000 km à pied pour aller la courir. Et maintenant il va traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper.